jong pule ya ka ktien ka jong ublay ha ka biyadai bat ka niya ka benta. Ko ki parabangay bait. Kom ki kon samla bat ki long kumi ki long kpa jong ka sinot ngakwa bangan bu tangkawai ka jingkeli hasua banya keren ya ka niya ka subjek. Ngakwa ba pinjubab ya kata ka jingkeli pi kumupay lang jong ublay. Tang balada ngakeli ya kata ka jingkeli batlada iway pa iway na pi kinya ay ya ka jubab ngin hab bansa anong ston sibnay. Katne tapi upay lang jong ublay ubadang don katne. Day na katakadaw, ngam sngaw day, ya ka bapipin ay, ya ka jubab, ka banganbo, kaway ka jingkeli, kabasok ba? Namar ba? Pila tong, pila jit, pila tenrang, yay pastor jonge, bain yalam, ya ka sinat, baro kaway. Lada nga keli tang yai, bat lada i jubab tang mai. Karmen skam kalabiang yang ibaro. Ladai keli, ladai jubab da ka bom deiru. Yahon upay lang jong kasinot. Ngan syu keli yay pastor. Syuaban ya keren ya kaneka subjek. Pastor, pis ngaubang mentakamit. Pis mabang na yang mentakamit. Kamit kabasmabang yaw paylang jong kasinat kaay kadaw kalong ba kahot ka jingi ubi hakabalang nong stoy kajingi ubi kabalahot no akabalang nong stoy ya kabangi nginyo banyasum banyasle akane kajanmit. Kane, kadai, ka subjek ka bakraw hadu kata-kata. Ko kikon samla jong kasinot. Wat ju kerki, suki jai mentakamit, ngin ya keren ya kane ka subjek, namar baka jingi ubi kam ju kerki. Don ka jingi ubi ka bakerki. Si sengi teka sian bet dalong kumno ro. Kam kerki ke jing iwi. Tang kawai ko kikon samla jong kasinat bat baro kat bangiyadon hangne. Kalong ba yakane ka subjek ngidang ya keren menta kemit kat baya ka kam ngila deble nadu menem step. What talk? Nadu menemen step ngilale ya kata kakam ngindang ya keren pat ya ke subjek akaktin menta kane kajanmit. Bat kane ka subjek kabangi ngin ya keren menta kamit kadai ka subjek jong ka jing eubi. Baro kat bangiyadan hakane kapor ngitiblot kaay kajing eubi. Baro ayam yatim. Lada pisyong syak kendong baru pitip ya gane. Bom tip ya gane te. Nong do ay tip. Baro ngitip kajing eubi. Kajing eubi ngiem hakane kajuk jong kijing eubi katne kijing eubi kimi hakane kajuk kabangi ngiem banda kapor kasya ko kikon samla jong kasinat ngakwa banganjer kerteng tang sans pajat kijing eubi lada kapor kasya. Oh kalister nih.
tang ba kapor kamsya. Namar bangiem hakane kapor jong kijing eubi. Totep ba kayaw kabahetam hakasla pertai. Kadai kayaw jong kijing eubi. Ki company ki barius patam maga pertai. Ki day ki company ki basna ya kijing eubi. Nganem ba tayo start. Kadaw kalong bangam jusum ya kijing eubi. Pia start hima pi ki basyat ya pendon kam. Henry wat langam da pendon kam ba ngawat pada ya kijing tep ki ba kam ba. Tetep ko ki para bangaj bayet ko ki kon samla jong kasinat. Balay te bakane kajing eubi kayat kam palat hakane kajuk kabangingim kai kadaw haus nem khat khandai spa kampat yat kam ha hau ar hajar ar pusan kalayat kam hadu kane kai kadaw kata kadai kajing keli kabangin bu yalade katne kijing eubi hakasla perthai kidan katne kijing pen eubi ya kajing em jongi kidan kibarem dor haduk kata pitep em kun samla kae kajing eubi kibarem dor haus nem ar hajar ar pusan bantip ngau temen du kana long bej kapau bu teu temen u balain u tei udang tip i kejing ubi kat kate kartaru kajing ubi kabala penme hakasla perthai kabarem dortam haus nem arajar arbusan kadai kabadon ha kakot song jongka ya kakerteng Kristen kikon samla kan thei senrang tharai philayate baya kata Kristen bat kador jong kata kajing ubi kalong lai kelur ar paulak sibilor persyang tien mkot borsyo tharai parawangai habalang nong stoin daya syak jenit lai benai la yo tharai mo da balang bantet kaita kidai kijing eubi balai katne kijing eubi kiya jakane kasla perthai ngajumut dor marwai baimat kamet jonga bat jongpi kala iutung palat la iutung palat pi mat kamet jongaru namarba sisen bangalami na yeng hapcoy tekendiat la iutung palat mlong syu ban yesem yaki parabriu klem kata hatunginya persyang no sitayau nya mi la kami bet na yeng tharai lakham iu da ka bapla kibara bangait katne kador jongkane kajing ubi bat kajing keli kabama pi kom kikon jong kasinat pen keli kalong mano ken bachina nungkong ya kajing ubi mano bachina nungkong ya kajing ubi kamdai ka Amerika kabadang suka menen kamdai kari China kabalayo ya kajing stat na di kipor ki pamensua ngatin ko para bangay
Yo ba ya ka jingi ubi hakasla pertai la yo ba lashna nung kong dau khasi jungi. Piju berkat dia kata. Ngating ngau khasi ubalain teh. Yo ba udai ujaj benriu khasi ubalashna nung kong ya ka jingi ubi aga pertai. Kadau kalong bakari kabashna nung kong ya ka jingi ubi agas la pertai kadai kari Mesopotamia. Kata kadai kari kabashna nung kong ya ka jingi ubi Mesopotamia bat ngi kat kom ka jingwat bene ki katto katne kiri ustad ngi dei kitrai srong na Mesopotamia. Dem dei hale akapor basina jing ubi udang don lang siti. Udai mau badung thlong ye jing ubi. Ngatir yong idai mangi. Badarin dia jonge lashna nung kong ye jing ubi. Hakata kapor kabakiong ka Indus Valley Civilization. Kakot niam Hindu kabatai bau khasiru udon hangta yo wanra khlau na Mesopotamia. Kata kadai kador jong ka jinge ube ngating ya kata kata du kini kisngi ka pamenta ngi ki khasi ngi don ka jing start ka baper. Ki kpatmen ki kmitmen jongi hangne ki yadon kin yasaki na kabenta jonga tang daka klein masi kabala terkong ula aban sina ya ka jing ubi bat iso jau kendiap ngam tiap kinong kendong jongi kat nongot ki badang yo sum klein masi menta kini isngi ngatang sumbha ngala samlah kata kepor kulung kulung kumur kumur tapi ngamlang kumne kumbalong mentah ngamlang kumne ngadating yap deina du kawai gamin kabanga sumbat ondang ala dep sum ngatia ondang ala tia kawan ka knai ka daik nau suntai kmut juga nadu kata ngating sendon Om tang bangating Henry kaburu ka jingkeli yanga bat ka jing perkat yanga wow ka knai bepli ka bom juyo jingi ubi kawan ban kersyut yakingap junga fi ki kon samla kata kadai ka jingi ubi kabadon na kaneka slapertai bat mentah kaneka mit kaneka subject kabaka balang bat ya kabamapi kum kasinot samla pilam menjur ngamtip katno kan yarap bat katno kan ai jingi kai na kabenta ka jing im jonga bat jongpi kan ai jingi kai katno Wai pastor ubala trei hakawai kabalang komba shipa utli kisnam hakabakot kishipa utli kisnam kabalang kam ngautenat yu yung tau pastor beundang petengnya ke kam ngausen ai yu bapli Ang kirang ba ko pastor pidai banwat no ada kawai ka kam ngikum ka balang nginwat bat ngin pan no ada wai pastor piet no ada kawai pat ka kam pinhap ya ka ban mi no anak ka balang jongi pastor ulah wat ya ka kam dalade Habaula yet chitam, ulayo ayagaway kakam, bat kata kakam kalong kumuchaplin, hapo ajong kaway kapatok. Hajil uyo kumuchaplin hajil. Habaula yo ayagata kakam, ula kemen, ula ay jingtip siya kabalang. Nga kuwa
ki para bangay ki bangaliat ray si pausnam kinyawan lot na kaway kasngay ya kabangan ay kataka jingkren kabakat do kajonga ya ki para bangay ki baliat ray rengkat lemban nga sisya kabalang baro ki para bangay kilawan na katakasngay wangan keren ya ka sermon ka bakado kom kajing ay kublay ya pi kum kabalang ngam klet ya ki sipaus nam ki baliat ray rengkat lembat pi bat kanong rem kabangan keren hakane ka por kalong na kito kikentin ki bau tray jisu keren bat kita kilong ngan salait no anang ne bat ngan penkre ya kajaka na kabenta jong pi ha kabalong mga piru pinlong hang ta sya jilut kabamon yang iwe ilong kumi yong wat lechu pastor wat lechu kata kajing keren jong pi kalakta ya kamensim kajongi ngamtep para bangay akat no kaneka subjek kan ay kajing ikay kan ay kajing penkendet na kabenta jonga bat na kabenta jong pi kane ka subjek la shem na kaway ka kitab jingruay ka jong Solomon kane ka kitab jingruay kadai ka kitab jong ka jingit kadai ka kitab jong ka jingklat bat ik bat klat ya tuhok mo pastor dang ya don kat ne Kitmen basan jongi markat no sien pila keren na kanegi kitab. Layak keren markat no sien ban penyeng nong rim nang ne. Ani la sitong. Naway oh.